Draga djeco, ja imam za vas jednu jako dobru igricu po imenu Word Art. Vi možete da tu sastavljate svakakve oblike sa riječima. Ukucate wordart.com na vašem računaru, laptopu ili bilo čemu. Ovde možete napisati bilo kakve riječi. Ja ću sada da napišem oko. Ako želite da dodate još neke riječi, samo pritisnite ovo. Tako je, dodaj reč. Kako da birate oblike? Evo ovdje. Ovdje birate. Ja ću da uzmem ovu pticu. Pritisnete onda ovo tu crveno i sada čekate. Kad vam se učita slika, onda pritisnite download i start PNG. I na taj način ga prebacite u kompjuter. I vaša slika je u kompjuteru. Eto, to možemo štampati, možemo crtati, vidiš, možeš i prepravljati. Je li dobro? Da. Sviđa vam se? Ovo će se dobro, sad će, bravo Danijele.